Na perkenan satapara naran takbiratul ihram. Takbiratul ihram mula asal di tiang pelung sami takbir haram. Lantaran awinan mergan tepara naran takbir haram. Saya ngakan lamun dalam sembahyang segala sesuatu ay gawe ding ganggu. Tima tabakalor timanja halal li dua sembahyang lagu lamu tamu dalam sembahyang ding kanggu ya ke kan tepara naran takbir ha. Waalaikumsalam. Nah jari lamu sandeman tamu le sembahyang ja kanggu lagu lamu tamu le dalam takbir di kanggu gawe lamu tamu dalam ye kan tepara naran takbir haram munin teparan di kanggu gawe lamu tamu dalam takbiratul ihram. Waalaikumsalam. Terlalu waktu. Lila khabari muttafaqun alaih. Lantaran menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qumtu ila sholati fakabbir. Apabila yang anjang sembahyang manik Rasulullah, manik Allah Subhanahu wa taala, fakabbir. Kadim pada takbir. Lantaran kami meragat tamanikan takbir marabasen ulama faqih muhtatamatun bit taslim, muhtatamatun bit takbir wa muftahatun bit taslim. Lantaran sembahyang menurut syarak nu mulayan atau tembik si takbir salesian isi salam tiang pelunggu sami. Summiya bidzalika li'annal musalliya. Nama keawinan mergen tapara naran takbiratul ihram sembahyang seno li'annal musalliya yahrumu alaih. Lantaran wasa ngiring atau wasa tamu takbiratul ihram tiang kulungu sami yahrumu alaih, diharamkan ya gawe napi jajua walaupun sahalal walaupun sakanggu li dua sembayang lagu lamu tamu li dalam sembayang ja dikanggu ya laksanaan atau gawe walaupun ja barang senuh haram. Ye nya kandeun tapara naran takbiratul malah andi tagawe malah li dalam sembayang masalan maka na halalan qablahu min mufsidatis salat, walaupun jak barang halal li dalam li dua sembahyang malah lamu tamu li dalam sembahyang tu gawean jari membatalan atau nyedaan sembahyang. Wa ja'ali fatihatis salati liyastahdhirul musalli. Wa ja'ali fatihatis salat, tejarian sembahyang senu fatihah senu li dalam sembahyang ye jari pembuka sembahyang fatihah. Aran fatihah bermakna pembuka. Pembuka langan li sembahyang. Nah kembali kata para naran pembuka lantaran napi jajua teparan alif lam pembuka undi dengan toa. Nah kadit jake pegah tentu teparan Arab alif lam kamariyah undi teparan wajib terbaca dengan izhar undi ulama tajwid. Kendi baca yang kena alhamdulillah. Nah jadi pegatan sekedi
Alhamdulillah. Nah, kalau pegang teparan alif lam kamriyah, cara enta baca wajib terbaca dengan izhar, pegang sekedi. Nah, lantaran kan teparan aran pembuka karena waktu-waktu sembahyang sunu ada ambil jalan timbul. Timbul langan li alhamdulillah. Ikan teparan pembuka. Lantaran tu wajibat Allah Ta'ala arat 5. Lagu mbeli yang datang salima sunu. Itu datang langan li alhamdulillah. Mbe kena kira datang langan li tu. Lantaran alif sunu subuh, lam senu zuhur, ha senu asar, mim senu maghrib, dal senu isya. Alhamdulillah. Nah, jari sembahyang sak 5 no tiang kulung usami timbul lele lapaz alhamdulillah. Angka bahasa ulama sebahagian di dalam Khazinatul Asrar saya baca alhamdulillah serta demikian hakikat tahun alafat alhamdulillah seno pada kebeli pahala dengan sembahyang bahasa. Kena alhamdulillah kebeli fadilat, kebeli kelebihan kena alhamdulillah. Lantaran sembahyang seno timbul langan li alhamdulillah. Mbe kenakan timbul langan li alhamdulillah. Alif subuh, lam zuhur, mim asar, mim maghrib, dal senui isya. Jadi alhamdulillah. Ye le datang waktu sak 5 no langan le alhamdulillah. Ye le datang sembahyang sak 5 no. Lantaran tu wajibat silai Rasulullah saya ketua waktu mula. Lagu goyo saya ketua waktu. Anda nak baca Nabi saya ketua waktu. Goyo mon saya lo sembahyang. Selima waktu mesti loi kemudian sembahyang. Darah putih sembahyang. Selima apa lagi seloi dan pelunggu sami. Nah, jari kembekan 5 waktu tak wajib bahasa Allah Subhanahu Ta'ala. Lantaran arat 5 elin datang iaitu li alif, lam, ha, mim, dal. Nah, jari alhamdulillah. Karena alif senu ye rahasia, mim senu ye nyawa, mim senu henu. Ya hati mim syarat laka 2 senu dal senu ya syariat. Nah, jadi ya kena alhamdulillah. Mim rahasia, lam hakikat, mim tarekat, dal senu ya syariat. Jadi alhamdulillah. Nah, lantaran tiang pelung musami jua semenuan jua datang li lafaz alhamdulillah. Nah, jarimbi tahun nyati zuhur seno. Subuh seno rahasia. Zuhur li badan, asar li hati, maghrib li nyawa, isya li badan. Nah, jari nikilah sabakati si lamun kena usalli fardaz zuhri. Kan badan bakat. Lagu arah aju diputih pikir. Badan tekan usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin. Aku sembahyang zuhur 4 rakaat fardu kerana Allah Ta'ala misal. Nah, maka ni saya kena aku sembahyang adalah rahasia. Itu zat. Aku sembahyang.
Nah jadikan wajib kadin serembah aku dari lapaz Allah. Usalli farda subuh Allah. Nah kadin rembak oni sekena aku dari lapaz Allah. Nah jadi kembe ke wajib rembak lantaran wajib penbarang wajib mukaranah. Marantan lapaz Allah dari lapaz wajib mukaranah. Wajib kadin barang. Ia taparan aran niat senu taparan niat dengan awam. Itu sajahil bahil. Taparan niat urfiah kunin taparan. Wajib kadir rembak lapaz Allah dait aku sembahyang. Nah maka lamun dia rembak lapaz aku dait Allah dia sah sembahyang. Maka apik-apik tak berniat. Allah. Nah kadir rembak. Ia taparan aran muraqabah fi syariah unin taparan wajib muraqabah syariat dait hakikat de syariat kadin Allah. Kadir rembak angat kena aku dait sembahyang. Tutuk bar, tutuk karena nanu niat sa paling bahil, niat sa paling dikulu li itu pada. Nah ia kan wajib rembak, wajib barang. Kadin biwih kena Allahu Akbar ikrar dengan lidah, atau kena tasdik dengan hati. Aku sembahyang fardu mu berombeta kadin beriuk sadua anani. Kadin rembak sembahyang. Nah ia bagak berat atau bagak sengke tidak masalah. Tidak pernah tak putih amalan. Wajib penijak, wajib dingkanggu bujulu, dingkanggu bemuri, wajib kadir rembak. Tapara naran niat urfiah unin tapara. Ingatan niat urfi, niat sajahil bahil marantan tiang pulung usami. Ia berkadu, ia paling rendah. Niat seno arah tapara naran niat urfiah. Naikan usalli fardaz zahri Allah. Nah kadin demen berangkat kena Allah. Angat kena aku. Allah. Sampunan juluan. Allah. No datang aku. Di mania. Atau waktu tu. Atau aku sembahyang. Onek kena murai kena Allah. Di mania. Nah jadi kadin Allah. Rembak kena det aku sembahyang fardu. Bar tutuk kerana Allah, tutuk akbar. Nah teparanaran niat urfiah wajib adin mukaranah, wajib kadin bareng. Ikan wajib mukaranah kunin teparan caren basen tiang kulung busami wajib kadin bareng. Lapaz Allah dait aku sembahyang. Nah jadi lentas sekena aku sembahyang. Ia rahasia, itu parang kalbi. Nah jadi piri bawang kalbi lamun kena aku. Dua bawang, yaitu niat, dait tartib. Nah jadi aku sembahyang fardu zuhur atau fardu subuh. Paham banu? Endang ka beraja tidak apa? Wa ja'ali fatihatis salat. Lantaran patihi senu tepi nak si Allah Ta'ala jari pembuka sembahyang. Marantan patihi. Maka patihi senu marak manik Rasulullah. La yasihhus salat illa bil fatihah. Maka dingkang ganggu, dinsah, diterima sembahyang senu malaengkan dengan fatihah. Ia kancan, ia kan baca. La yasihhus salat illa bil fatihah. Dinsah
din terima sembahyang insyaallah taala lamun nanti dengan Fatihah. Nah maka Fatihah kancen ia ulin sah sembahyang. Nah maka ikan Fatihah itu teparan pembuka sembahyang. Kembalikan teparan pembuka dengan lamun di itu Fatihah di sah sembahyang. Nah kadin saya kembi Fatihah senu liyastahdurul musalli. Kadin tetap angan tiang pulung sami manah tiang pulung sami kadin hadir li dalam sembahyang. Tetap angan di dalam sembahyang pada barang tak tuduk. Lamu tuduk kadin tetap angan. Demi tuaudu sahaja kudu karena Allah Ta'ala. Ande teh besok betak niat tuduk. Besok betak kedua niat tuduk. Menyapu sedikit berniat tuduk. Lantaran kembi. Bahasa Nabi bin Ruslan wa intadum hatta balagta akhirah. Nah kadin berkekalan uduk seno jangke terakhir jangke bih situ. Uduk entah temanika. Aing nanging kesejati enjak. Satu sekali nu wajib. Nah lagu sunat kadim tetepan angan namsakan uduk jangke terakhir uduk. Wa intadum hatta balagta akhirah. Mu kadin tetepan angan namsa uduk nu jangke ti selesai. Aing nanging kesekali enjak. Sekali sa wajib berniat. Lagu seterus niat seno jangka akhir uduk hukum sunat. Ndek napu wajib larim kamsa betu berniat tuduk, kamsa menyapu sedikit berniat tuduk. Ndek napu wajib penuh. Cuma sunat. Saya tetap jaga akhir uduk. Sambil wajib satu le pertama le dalam waktu uduk. Jisa wajib. Nah lamun kedua terus saja hukum sunat. Kena andai paham wah kena bercerita dalam berniat jaga uduk nu wajib berniat akan kena benar. Pernah dah terima anu salah oleh bercerita. Sa wajib berniat no adalah to ele pertama senu tak wajib niat. Nah lamun kedua katelu le betak jaga besok naik hukum sunat. Sunat tetepan uduk berniat uduk jangka tutu uduk nanging kesejati injak satu sekali senu wajib. Mbitot berniat uduk. Demin bakin to rai dait muatu tot berniat. Sahaja kau uduk karena Allah Ta'ala. Namun saat niki doang ya wajib. Nah kak duaan sunat. Kak teluan tam besok sunat. Besok betak sunat. Besok betak jadi wajib lagu sunat berniat tuduk kena. Kadin angan kena sahaja kuduk kadin tetap jangke besok na no hukum sunat hukum. Saya tahu tu wajib berniat tuduk sekali. Nah lamun kedua kata lu sunat hukum. Jangke besok betak sunat berniat tuduk. Besok betak kedua sunat. Besok naik sunat. Kadin sa berkekalan ni atas madu datang tu selesai. Nano yang paling abdal atau ye sentan lakuan si Imam Titi Syafi'i. Wa intadum hatta balagta akhirah khustas sawaba kamilam fil akhirah. Bahasa Ibnu Salam. Kadin kendik batal atau kadang-kadang tutup niatam jangka selesai uduk. Ye sunat atau atur kena. Dan wajib. Nyatu pun entah sa besok bertak besok. Wajib hukum besok. Lagu entah sa berniat uduk seno. Ye sunat li besok bertak sahaja kudu. Besok menyapu sedikit sahaja ku. Lain pegawai di tangan, pegawai seno wajib. Lagu angan kena sahaja kudu ye sunat teno. Kadin berkekalan bertetapan angan seno jangke selesai uduk sunat. Paham jawab ini? Itu surut berniat ini foto-foto datang tu kanggun dik kan cerita lah salah tak terima.
sunat kadit berkekalan duk jangke terakhir berniat. Lagu entah besok bertak menyapu sedikit hukum wajib. Hukum lagu entah berniat ulang udu seno niat berniat udu hukum sunat. Menyapu sedikit wajib hukum. Lagu entah berniat udu sunat tentu. Kadang jaki tu jateng besok naik. Faham wah? Mungkin dia bercerita lah. Tumben tengah wudu serut wajib berniat datang naik. Kadang-kadang dah cerita deh. Nah, lamun sandi manudu sunat. Nah, jadi David besok imat kadin hasil pahalin sunat punya besok bertak sunat hukum. Besok imat ko na. Kan sunat at besok imat sano sandi manudu. Nah, jadi sandi ya berniat tudu nati tot berniat jalanan sunat tudu bahasa angan na. Nah, kadin sahasil pahalin sunat dan pahalin besok muam. Tima ama besok masalah lagu ndek berniat tapi ini hasil pahalin berniat tudu bahasa. Jalanan sunat tudu bahasa mau besok. Nentah pergalangan. Namun suam sa besok bertakam lampak imam ni wam sa berniat jalan sunat tudu na yolim berdoa Allahumma hfaz yadai amma maksiatika. Ya Allah, pelihara agama iman kaji lang ali maksiat ya nenek kaji. Wam sa inggas berniat jalanan sunatu entam sa berdoa senu sunat. Tam sa bekemumuh senu sunat. Entam sa besok irung senu sunat. Dek napu wajib. Dek napu wajib dengan besok irung. Dek napu wajib cuma sunat. Nah, lagu entah sagawe jadi sampurnakan fardu mudimun besok irung. Allahumma arihani raihatal jannah. Demim ladan biwi Allahumma ja'alni mayas nukerin mones tain setan ili anu erong aranu solah ton teduk metunah setan titimut abo tersedia angka angkos menok joli sogulana kadin bi sogol setan tu lerong lantung anak lantung bayi kadin bi jadi ras nuga to nalung galung ni suna deman na tu ni. Angka ambil to nalung genem rembo tentang madan ngumu. Kadin darat tak seta. Angkus tentang kede bahasa katu atama longir de itu ja. Angkus tentang sur. Yaran istisyak kadin bahasa Arab. Kadin angkus nulik sogol enggak mentakut setan itu maju ang kelewang din takut amjon batik din takut ni ai mau naik udu ja rara tadi din bani naik kam sunatan angkus ang kadin bersih tipah nabinya di lantung tai setan senubihnya di angkus entat suruh. Nah, jari oleh wah berniat demin bakintur rai sadait muam nanom berniat kena sahaja kudu karena Allah Ta'ala demin bakintur dait mu tu tat wajib berniat dek napu David bisu iman kendik berniat waktu bisu iman nu jadin sahu doa cuma tata sunatan waktu besok gading bisu iman no cuma niat jalanan sunat duduk bahasa. Mu besok ni entah pergelangan alam pakiman. Nah laon demin ya uduk bekintur rai det mu. Natu tom berniat sahaja kuduk karena Allah kita aling. Pada mas sembahyang. Mbi tom wajib berniat sembahyang. Tu elik takbir tot wajib berniat nganjang.
Nah kak lamun nganjang, ia kan tau nyata berhimpun agaman Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Mbita para narana agama, iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Tahun berkubur agaman Allah Ta'ala. Lantaran lek nganjang am seno, taluk. Ujug Islam, ili ruku am taluk. Ujug iman, ili sujud am taluk. Ujug tauhid, ili tokol am taluk. Ujug ma'rifah. Iya kakadu lamam sembahyang tahun berkubur agaman Allah Subhanahu wa taala. Lagu mbita wajib berniat sembahyang. Toilet nganjang. Tom wajib berniat. Dim kanggu berniat. Sandiman takbir. Sandiman nganjang. Kemudian matu ya saya saku sembahyang 2 rakaat baru dah nguit. Tuh tahu telik nganjang. Telik takbir. Allah. Iya tu wajib berniat. Ya pada marantam selalu haji. Mbi tam wajib berniat. Tu elek yulam-lam tam wajib berniat. Tu elek berali tam wajib berniat. Lam timam datang tu masalah lagu imam. Tamu mika imam wajib berniat. Wasa tamu mu berniat mika tu tam wajib berniat kena nawaitul umrah atau nawaitul haji. Dia nak boleh di mana-mana dia angan niat haji. Dia mana wajib betul. Dia selalu balik ni kita berniat ni. Angan naran no. Lawan satu gawe atau berniat. Kena balik lah nyurang lah berniat. Berangan lalu. Pada bersembayang. Lo mau du sembayang. Masih itu berniat sembayang. Wasa takbir tu berniat. Wasa datang tu lita samikat. Iya tu wajib kena nawaitul haji wa umrah atau nawaitul umrah wa haram tu biha. Wasa tu elek yulam lama atau bir'ah tu wajib berniat. Nasuam sab berniat. Berniat umrah atau berniat haji. Sunat sembahyang, sunat ihram 2 rakaat. Sunat sembahyang 2 rakaat. Aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala berayat si kulhu, berayat si kulli ahli kafir. Assalamualaikum. Lawas sainggas bercelak berpupur kembi juluk yulit tanu. Berniat. Sunat mandi juluk, mandi ihram. Demam tu wajibat. Mandi juluk sunat ihram. Wasal hasil mandi salin pekaka sanini bertelekum berkembik samamu salin selewat nano tawajiban nawaitul haji wa ahram tu biha wa ahram tu bi nawaitul umrah wa ahram tu bi apa jangan tu berniat dia napu tamu datang berali atau tamu yulam-lam masih lidu sah haja aku ihram haji ihram hurde mana. Nah jari lamu tuah kena nawaitul haji, nawaitul umrah, dikanggu lamu tuah berniat umrah atau berniat haji, dikanggu berkawin. Tiang saja berayam tu. Desa. Lantaran kembikan dikanggu dengan berkawin kan ihram. Al-ihram kal mayyitil ghussal. Lantaran dengan ihram no yang gambar mati. Ding kanggu mati tere, ding kanggu mati tumu, ding kanggu akad nikah, ding kanggu jima. Lamun ihram. Lantaran kembi terekeng si Allah Ta'ala wah mati. Dia kending kanggu mati tere balik tu pada sembahyang. Wah takbir datul ihram. Wah mati amaran no. Dia kending kanggu berdayangan ambil dalam sembahyang lantaran kembi. Lantaran wah terekeng mati si Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Mati wan. Ikan dengan kanggu ingat lain si Allah Ta'ala.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pelungguh semuk sembah ya dan kaji. Wa iyyaka nasta'in malik pelungguh dok kaji nas tolong. Ia kanding kanggo dengan sembahyang ingat barang lain terkecuali wah tak ngaku wah tak ikrar koli unjuk Allah Ta'ala. Entah ni bisam lantaran kembi lantaran memtreking mati Allah Ta'ala memohon takbir. Ding kanggo ngeraos la mumbah takbir. Ding kanggo bekelur la mumbah takbir. Lantaran kembi wah mati. Al-ihram kal mayyitil busad. La mumbah takbir ihram ja trekeng wah mati. Allah Ta'ala. Allah kadin musad perasaan dalam sembahyang nujuk Allah Subhanahu Allahu Akbar. Dia membuat Allah Dewan Akbar telang terus. Jadi mati telang. Tame di dalam akbar. Nah ding kanggo bergerak, ding kanggo ngeraos, ding kanggo apa lantaran wam tak mati dari telang. Ini hukum sembahyang takbir. Ia kan pada pahalan dengan haji dari sembahyang. Lantaran li sembahyang senuh haji, ili haji senuh ia sembahyang. Pada pahala. Arak haji dalam sembahyang. Li sembahyang senuh arak haji. Sadengah masih haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pada kebalik pahala dia dengan haji tu umrah no. Alhamdulillahirabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada kebalik haji, balik pahala marah dengan haji dan umrah. Nah, ia haji dengan itu jalan. Lalu beli tetenggih wadah. Nah, ia haji dengan jalan. Nah, jadi sementara itu kan ni kita gara haji. Sak bude nasib atau bude kepeng. Mak tu tersampurnaan haji. Ia kan ati tai gawe haji tu tersampurnaan haji kan. Kalau sampurna rukun Islam. Lantaran wonta haji liti. Lamun do haji ti apa sampurna? Kan sampurna rukun Islam dulu. Lalu haji. Nah, kadang satu dibanding antara haji dan sembahyang tan pada pahalan haji dan sembahyang. Tu tom berniat wajib berniat li yulam atau berali, tak sembahyang tu bit mikat di dalam sembahyang. Tu li nganjang. Mikat senun dek apa dengan juk kedit juk Mekah. Mikat teti le Mekah, tahu sang anjang takbiratul ihram iaran mikat. Tahu sa wajib bait takbir, ia aran mikat. Tahu sa wajib bait niat tu maka ia aran mikat. Ndek tak pujuk kau kecil juga tu. Tahu sa bait niat ti dalam sembahyang ia aran mikat nganjang. Ia tak yulam, ia tu berali dengan ti sembahyang. Dengan ti ya haji. Lamun dengan selalu tu berali atau yulam tu berbait. Itu mikat. Nah le entat sakene. Nawaitul haji wa umrah, wajib hukum. Rukun. Entam saya le tu berali atau yulam tombait niat wajib. Angkat lawan di berali, lawan di yulam wajib sebulan bembek jadi denda ya. Lawan di yulam atau di berali, lantaran berali wajib. Entam sa aku haji atau aku umrah, ia jadi rukun. Nah lamun mandi rukun atau mandi berniat kena nawaitul haji wa umrah dia sah. Nah, lamun tahu asal nundi tatuil itu, bau terganti sebembe. Lain wajib, lain masalah rukun le haji.
Lamun le sembahyang, ia rukun, ia wajib pa. Lamun wajib le haji, bau terganti si bembe, lamun rukun antih ton muri, ton gawe ya, dingkang di darat sinta terganti lamun rukun. Lamun wajib ti, dia mau gawean belian bembe, dia mau melontar masalah belian bembe sopo, atau dia tawab wida wajib hukum, dia tak merukun, dia mau tawab wida belian bembe. Nah, lamun dia mau hukum beliau arpah, dia sah hajim. Tawab ifadah, dia mau hajim. Dia sah haji, antih tahun muri. Nah, sembahyang, lamun dia berniat, elinganjang, dia sah sembahyang. Lamun madi, entam sandi berniat, emun madi, entam sandi angkat timu, dia wajib terganti. Lantaran cunggu satu wajib. Entah sebaik niat telinga nganjang. Lalu haji itu. Haji hakikat. Sunat ni Allah Akbar, ini wajib. Cuma aku sembahyang fardu 4 rakaat wajib, namun kerana Allah senusu sunat. Dia macam di barang ni kangku. Sunat hukuman. Kerana Allah senu. Cuma aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat wajib. Mung kerana Allah jenusu sunat. Ma'annahu dali ala izmati min tahayya li khidmatihi hatta tatimma lahul haibatul khusyu'. Ma'annahu dalu ala izmati min tahayyaan. Najari artin sakta para lias tahdiru kadin sahadir aten li Allah Subhanahu wa taala. Lantaran sembahyang seno lamun dik hadir atau dik milu aten din sah sembahyang. Din sah dengan arti dinarap pahala. Kadin milu lontong aten. La salata la yahduru fiha wahiyal qalbu. Nah lamun dik milu angan tato aten di dalam sembahyang no din sah sembahyang. Apa kena din sah? Din sah bermakna din mau pahala. Sah je sembahyang je sah doang lagu. Pahala din narak. Nah ia kan milu hati sembahyang. Lamun di milu hati din sah sembahyang. Din sah menurut tasawuf pahala din narak. Din sah menurut syariat sembahyang din zat sembahyang sedih. Nah jadi lamun li sembahyang tasawuf ndik sah ndik milu ate dalam sembahyang ien ndik sah pa ndik sah pahala ndik arak zat sembahyang aja sah lagu pahala ndik narak lantaran kembi lantaran ndik milu ate sembahyang lantaran sembahyang niki ndik dapun din tentu demin sembahyang dengan tulisan pahala 1/6. Ya tulisan pahala 1/8, 1/7, ente napa meno. Illa ma aqala minha atas sekiri-kiri berembe ingatan kau oleh Allah Ta'ala. Ini satu tulisan pahala. Selapu atau benda arak atau mengat aja. Pol, ya kertas sampai narat tulisan. Cuma apa-apa, narat berang. Nah jadi kan milu hati sembahyang. Nambik. Tak kena milu hati dingkang kundik. Usalli fardaz zuhri
Allah. Najari lentas saya kena usalli aparan. Fikih kata malang. Aparan syariat tu ni tengah. Onet saya kena aku sembahyang fardu. Angan saya kena aku sembahyang subuh. Aku sembahyang zuhur. Apa nu tarekat hati. Angkat tahun dimilu hati. Angkat lamun dimilu hati. Dia sah sembahyang. Dan sah sembahyang. Nah, jadi sedua angkadin milu. Lagu apa syarat syariat tulis sah kadid bau jangka dengah di. Oh ni saya baca Allahu Akbar. Kendi berpisi papa sana. Allah akbar. Sampuna Allah kadin bau terdengar sekanto kan. Entah takbir. Ande baca patih kadid bau jaka dengah diri ya. Nah, kembali kan suruh jaka dengah diri. Kadin pedas asap salat kenaan mereka tersuruh. Dia tak apa PC. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Nah, sekadar bau jangka dengar di Allahu Akbar. Dia sudah nyaring aja. Ambil kena nyaring. Ande narak kanca sili ke kiri kawan. Jangka bau dia dengar. Nah, ande itu sunatan penengah ni. Cuma itu persyaratan kadin bau dengar diri ya. Sekadar cong dia naput. Ya sudah nyaring kadin bau dengar kanca teli kiri kawan. Nentan maniki. Kan sekera cukup itu dengar penengah di diri Allah. Kadin tahu entah salah kena di dalam diri itu tu. Walaupun jaga dok karena diri itu. Nah nuruan tanding kanggundi. Nah wasa Allahu Akbar. Nah jari kadin ingat dalam perasaan dalam hati kena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kadin tu lebih ingat. Ndek nak pun dia itu sembahyang menu. Ingat semamat ni manole. Ingat. Jemaah bini dia bin sekata noli utampu biangan betul midang tiu ni. Kadem saya ingat tujuk Allah. Yaran musyahadah. Kadem ingat juk Allah di dalam sembahyang. Yang baca Fatihah, yang ruku, yang sujud, yang tokol, kadem ingat tujuk Allah. Lalu datang no pengingatan anak senang. Wah datang li rakaat kedua, darat rakaat ketelu. Kena aran maaf. Tak lupa no aran maaf. Sifat baru arana. Ane selapu sembahyang ni saya pol makan perkaat atau ada sembahyang 2 rakaat. Kan dunia sini sudah baik. Kadang-kadang ingat ambil sakit 2 terlupa. Kadang-kadang ingat ambil ruku. Wasa tuwes terlupa. Nangka yat berajah berembintai kadi saya ingat selapu bayangkan nu. Aran musang tuwes nu kadang-kadang lupa ya kan ararat temak nina. Nah kadi muhabut temak nina julu. Azim betelah julu. Sopo angan kadi mengat jok nenek. Allah kadin tetap ingat tadi ketumak nina. Ngulamu Allah akbar. Kali pira boleh ingat. Un kiri doang. Tumak nina dalam ruku, tumak nina dalam sujud. Ye kan basen ulama separuh pitu olas rukun sembahyang. Ara ulama ubase siwa olas. Ara ulama ubase kena 4 olas. Ara ulama ubase kena 3 olas. Barata rukun sembahyang tang kulung sami. Lagu timan sapitu olas. Timan je siwa olas. Pada kena anda 1 olas. Mereka kena tumak ninah tamak tumak ninah dalam ruku,
tumaninah dalam sujud, tumaninah dalam i'tidal, tumaninah antara dua angkat sapunan bergelomong demi mak taik li apa gawe bismillahirrahmanirrahim terus doang makruh nundara tumaninah. Allahu akbar. Betelah dulu. Kabira. Wasa betelah senapas, tuduh napas. Baru baca kabira. Sampuna. Allah akbar kabira walhamdulillah. Tumaninah dulu. Inna salati wa nusuki wa ma'bad. Rabbil betelah dulu. Yulit kena bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kena sebab gelombongan terus kena. Kadin syarat tumaninah. Sang. Ingat tentang kena ojok dia ikan tumaninah. Kendi di tumaninah aja. Lantaran pengelupa selapur. Mendi tumaninah. Lantaran sembahyang terpekejuh si ulama. La yasihhu salat illa bitumaninah. Din sah sembahyang senu. Manusia itu lamun dia narak tumaninah ia kan perlu tumaninah kan dia terpekejuh sembahyang si ulama arak tumaninah arak sembahyang dia narak tumaninah dia narak sembahi lantaran ulama berbahasa kena rukun sembahyang betelah kena tumaninah sekedar senapas tu dua napas kan dia sampai gelombong terus Istishaba zainika fi jami'i salatihi. Kadin sak berkekalan, kadin tetap angan telik selapu sembahi lamun bau. Kadin tetap nganjeng senu tetap patengat juk Allah Ta'ala. Li dalam rakaat ingat juk Allah Ta'ala lamun bau wisiat. Kadi tetap ingat lantaran lamun de ingat sembahyang ndek napa dengan sembahyang tulisan selapu nak pol pahala bak kiri-kiri illa ma aqala minha terkiri-kiri pengingat juga Allah Ta'ala loik tamengat loik tan tulisan kadi tamengat kadi tan tulisan pahala kiri-kiri ingat tat ina iya kan pahala senu kurang lebih ikan sambung si qabliyah atau ba'diyah malum penyembayang tiang pulung sami ara-ara yang kurang ara-ara ndik iya kan taboyan pahalin qabliyah ba'diyah lema sinta tampal pahalin par jawab sembayang ba'diyahan boya ditampal ada yang kurang pahalin sembayang ba'diyah boyan ondar anu pahalin ba'diyah dino ba'diyah tu dino sembayang sunah sim tampal fardu iya kan taboyan pahalin sunah seno kendek sandin arak sini tampal. Ndek Arab pasti pahalin sunat atau mata ba'diyah. Coba pahalin puasa. Puasa fardu terboyan. Ndek Arab pahalin. Coba sembahyang sunat. Puasa terboyan Allah Ta'ala selapu. Kadim sin tampal sembahyang fardu. Nah lamun lolos di kubur. Sembahyang apa rintang atau enteng. Soalan. Otomatis dalam akhirat pun masyar lebih enteng. Yang dah, namun berat li kubur berat lima datang tu dalam akhirat kubur. Ayi tak pokok Numa lolos li kubur insyaallah alhamdulillah lolos lema tu akhirat. Mana tak beni diri nak datang tu kubur. Bertahan tu kubur amdai. Dia mati doang ya tamu kubur. Amati amasi apakah nu pacu ni pananu anu taat ni sadatang ni ning tanak ketua tahu ngeraos lagu sidu doang dengan hal yang saya samati angkat saya sejulu anjat lewat cerita aku kuria ketua nak julu di tanak datang sana demin bekelin nyawa de tanu badanat ia paling julu untuk ketua Allah Ta'ala. Iza faraqar raha bekelin badan, bekelin dek nyawa. Terketua Allah Ta'ala. Apa makna Allah Ta'ala? Ataraktumud dunia amid dunia ataraktuka. Ama kaken, apakah kamu adik dunia atau kamu tetap adik dunia ni? Terketuaan paling julu ni bekelin nyawa.
Ajamatumud dunia amid dunia taraktuka. Kamu terkubur atau kamu kubur dunia. Yo de ketua ande minwa. Dit mantap kubur de borum bekelin dang de nyawa. Ketua. De me ta kedai tapandi ketua insyaallah taala. Oh, awak kakek terbalik belah. Piwi yo ko sehat, kakek nani ko makam lemas doang terbalik belah. Terbalik belah tunggak punti. Tedo doa. Mumpiran kecelang nani ko makam gadog bayo. Terbalik terbelah. List. Uam setamu kurung batangan tutup selegar lalu. Apa amem legera dengan jalan anti peteng dendang. Penuh si lepa, penuh si ulah. Gita tu dalam perasaan. Itu jelek gerik. Takut lalu. Rasa jalan lebih penuh si ulah lepa. Peteng dendang pengita. Bila ma jauh-jauh ke ni maka ke untuk buku berkaro. Ada yang mendengar unin danda berkuih atau jauh jauh kubur sang tejut bingkal guru angan tembang ngedam. Sedang pengitaan. Terkecuali yang ditebek dengan tiang pelinggih doang di jin. Masanu teres, kemanukan, ulah lepak, dengah doang selapu. Terkecuali manusia di tebeng dunia, tebeng tengah. Uang sedatang tu kubur terpentut. Wah terkalu, wah terpara naradulah sajaul uqra tu dalam kubur. Sajaul uqra ulah sedu. Ande baya ukur kebelian, kebelon, perjalanan sebulan ke belo. Koceh tangka. Nah yang nganti tu. Mudimin wata kada amasi apa keadaan pacu dengan taat ni. Iyo le seri bilu tan so gululah tidak terbarak tande pacu. Kan sekolah ngerepok. Jadi mantang tu dalam. Lagu tiang kulunggu sami sadik mati jadi gitaan. Muni sama mati jadi gitaan. Kali. Mujang ke 70 tahun. Ida apa sekali ngaku. Allah. Nai tersadangan nam tu dalam kubur. Mukubur koce. Bim terjekan, bim malik terpasakan tereng. Mabebek di manisah tam tado. Mbi to sandangan mutabur zahir. Dah kabanu tie kabo tatu sembahyang kemalam bina amat. Coba pegaluh kerengan sembahyang kemalam. Sembahyang witri, sembahyang tahajud ke malam. Salatul laili liwahsyatil qabri walau rak'atan. Sembahyang ke malam itu jadi pegaluh. Kubur walau rak'atan, walaupun mana-mana serkaat, sembahyang. Zikir ke malam. Mumaturta nangan dong tenduk je, saya di deman tenduk. Lagumbi memtunahan nenek de tanu. Nafsu. Mbi bumpati ani. Laum pati nafsu lemak karun kacembaran. Laum dipati nafsu tuwe sembayang dari kacembaran Nabi Muhammad mupele ya. Mbek kanggo melembarang di karun atau melembarang di Nabi Muhammad. Laum diturut nafsu pati Allah Taala Nabi Muhammad kacembaran. Umpati nafsu ndi beli tuwe lemak karun kacembaran. Mupele seolah langit nu mupele ya. Mbek kacem teman, mbek kacem meli. Kayu mana-mana serkaat tak uah tendo malik kena abo atau zikir kalau semati witri usalli sunnatal witri rakaah aku sembahyang witri serakaat karena Allah Ta'ala. Ande ma 2 rakaat setengah langal witri unim berniat. Lantaran sembahyang
dinarak witri 2 rakaat. Desah niatam kena mana? Aku sembahyang setengah witri 2 rakaat. Dengan salat apunin dengan terakhir. As-salatul witri raka'ataini hadza jamaah rahimakumullah. 2 rakaat itu suruh lagu setengah min li tab'i itu menurut nahu. Mana setengah? Aku sembahyang setengah dengan witri 2 rakaat kerana Allah Taala. Kendik kena serakaat, lamun 2 rakaat. Desah 2 rakaat serakaat aja serakaat. Nah papa 2 enjak setengah dengan witri yunin berniat. Apakah berjamaah li puasa kalau sembahyang witri atau li mesa'am setengah unik berniat. Dinarak witri 2 rakaat. Serakaat doang. Serakaat witri. Siwa pitu solas. Namun 2 je gasa lara ana. Ka aku sembahyang witri. Aku sembahyang setengah li witri. 2 rakaat kerana Allah setengah niat atau 2 rakaatan. Kendi kena witri. Witri sakit. Aku sembahyang setengah witri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kendi kena berkaan sembahyang serakaat. Rakaat witri. Desah no. Lantaran 2 aran sakit aran serakaat. Aran witri lamun 2 gasa larana. Kendi berniat kena sakit. Jadi 2 rakaatan. As-salatu sunnatul min al-witri raka'ataini. Hadza jamaah rahimakumullah. 2 rakaat kena. Aku sembahyang 2 rakaat. Setengah witri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yunin niat. Dia? Setengah witri 2 rakaat. Yunin niat. Angka mau tidak sembahyang. Anda setengah jam telu baik. Mumalap juga lupa ataran sembahyang. Kadang baru sehat. Kemarin ingat. Begadang doang nih, jam 12 tak sembahyang. Baru kena tahajud nih. Kira-kira masih tahu lah kayak aja. Di nuah tedam nih. Begadang, nanti jam 2 lah. Dan bau. Mumalap dulu bangun syariah aja. Makarunan aibit takbir an-niyatu li anna takbir awalu arkanus salat. Nah, yang tahan dulu jamaah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.